Uthi wewe usenza sona. Sitokoze mina ngibizo lami ngingudr uSamuel akasibanyoni sibongo siba lebangela namhlanje ngikhamba noPondo nguPondo Mahlikihla sitokoze Pondo ngiyathokoza Sibanyoni Bangela awasavukile mraro ukho siyathokoza Pondo iye lapha vane ngizwe kaningi nabanye vane bathi kodwana abazi bonyana indaba nasisukela nasindaba Pondo iye vane sizwe kuthiwa uMabhoko akathoma umuntu uthoma omthoma kunjalo ya kusukelaphi nasindaba kuhlathulule yona nasikhuluma ngiyathokoza Bangela nakuthiwa uMabhoko akathoma umuntu uthoma bamthomako vane basho ukuthi uMabhoko nakaza kulwa nomuntu vane bamhugile ngiyathokoza Bangela njengoba bese ngihlathululile bonyana ingwenyama nakuthiwa ayithoma umuntu ithoma bamthomako kulokha abantu kade bathoma ipi ingwenyama izihlalele bese ke imbongi ithi ugodela amatshe ngengubo bathi bemqenga naye waziqengela kusho ukuthi ngamanye amagama uMabhoko ubezilwela nakade bamthoma naye ke bese wazilwela ngikho bathi uye wagodela amatshe ngengubo bathi bemqenga naye waziqengela nguMabhoko ke loyo ngusothakazi kumabusa besala kamagodongo umabusa bengafuni ivimbela lekhethu elavimbe abuyani bembethe inaga bembethe umriche nongwana phapho ngusothakazi ngiyathokoza Bangela. Ngiyathokoza Pondo.